Pamirsa pinaka dan upacara piodalan ring pura manik Tirta Pusah Desa Adat Cempaka nemonen rahina Sukra Kliwon Pujut tanggal kaleda Semaret sane jagirau kemargiang upacara ngadegang utawi pewintenan jero mangku. Upacara keduluren antuk pecaruan sane kerauhen oleh prajuru adat miwah krama adat Banjar Gunaksa. Pura Manik Tirta pinaka sinalih tunggil Pura Kayangan 3 Desa Adat Cempaka Bangli sane magenah ring widangan Banjar Adat Gunaksa Bangli. Sejroning pemargi upacara ngadegang pemangku puniki kadulurin antuk memargiang pengubaktian sane taler kerauhin oleh Bupati miwah Wakil Bupati Bangli, Ketua DPRD Kabupaten Bangli saha para uleman saking prekangge desa sane pinaka upasaksi sejroning pemargi upacara ngadegang pemangku ring Pura Manik Tirtani puniki. Manut jero Bendesa Adat Cempaka, wayan nyepak menenin indik ring kuentenan Pura Manik Tirta Pusah Desa Adat Cempaka sajroning margiang sesana Desa Adat oleh Bendesa Adat dawag rien kelaksanayang oleh Kelihan Adat. Nanging sesampun medal nyane Pergub nomor 4 Warsa kali tali siongolas Bendesa Adat Cempaka kepatutang nitenin pemargi upacara mangda sida memargi antar. Sedurung upacara pewintenan pemangku kekawitin antuk memargiang upacara pecaruan ring Pura Manik Tirta sane kelanturang antuk upacara pewintenan. Keaptiang melarapan upacara puniki samian krama adat sida ngemolihang kerahayuan kasukertan taler keselamatan utaman ipun rikalani ngarepin panglimbak virus corona rauh nemangkin. Pamidab-dab puniki saking ring warisan puniki ring pelemahan Desa Adat Cempaka puniki peran fungsi Bendesa Adat puniki sampun kegamel andek Kelihan Adat. Mawenan ditiang dados Bendesa Adat puniki patut wajib ditiang ngitenin pemargi puniki mangde pasti ke indek dudonan pemargi ring Kayangan 3 Desa Adat Cempaka. Harapan ditiang ring keraman ditiang sami kantan niki duaneng mangkin merbak wentan virus corona niki sujatene jagat sedageng jagat patites keraman ditiang sami mangde rahayu ya. Manut Kelihan Adat Banjar Gunaksa I Gusti Agung Jelantik Suta Baskara upacara sida kelaksanayang sesampun dani jero mangkulingsir lebar. Manutin paingkupan krama sedurung nyane upacara pewintenan pemangku puniki sampun sida kemargiang. Keaptiang melarapan upacara puniki samian krama sida ngemanggihin kerahayuan tur kasukertan. Keduluren antuk pemargi-pemargi sane sampun-sampun. Kaping pertama indek ngadegang puniki riantukan kewintenan ditiang pinaka pemongmong Pura Manik Tirta sebenika kewintenan ditiang mewiwit saking lebar dane jero mangkulingsir sebenika. Indek pemargi-pemargi upacara pewintenan puniki riantukan sampun keduluren antuk perarem utawi napi wastana poswaran keraman ditiang, dukungan saking keraman ditiang, pinaka pemongmong, pasti ke sampun sami sumuyuh. Upacara ngadegang pemangku sane kemargiang nemonin rahina Redite Kliwon Pujut tanggal 15 Maret warsa kali tali kalidase kapuput oleh ide pedanda gede manuabe saking Gria Bukit Bangli. Sesampun upacara pewintenan puput Pura Manik Tirta sampun karesmiang medui pemangku sane meparab jero mangku Manik Tirta raris kelanturang antuk memargiang pengubaktian senarengan oleh krama adat Desa Cempaka. Bayudi Bali TV.